Tako, znači meč i dosta težak, znači isto tako imali smo dosta problema sa ekipom, imamo dosta povređenih Hrvaća, što nam evo nije išlo u prilog. Nažalost, isto tako danas je suđenje, pogotovo zadnja borba, odluke suca su iznenađujuće za sve. Tako da, evo, to je pravovremeno po meni, to možda je trebalo biti i 5-5 da nije bilo suđenje tako kako je bilo, ali to je sport, nažalost. Znači, Metalac, ekipa koja je mlada, ne očekujem tu neke probleme za nas, naravno da se očekuje pobjeda i onda se razmišlja za jesenski dio kako ćemo se posložiti. Isto tako nesreća, ta zadnja kategorija već drugi puta odlučuje, tamo se nažalost Marko Koščević povrijedio, znači dimno otišao taj aduktor, trenutačno se isto još rehabilitira, tako da evo, tamo je trebala biti pobjeda na kraju 5-5.